Arubada kami, manan nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan, Mark Pastor. Para iti 3 oras sa napnuan paningipateg ti bukod ti asarita. Programa amang repeat kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sektis isam. Purpurngiit. Gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Baba enti sunatan ni ayat ken biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, manan nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, naimbaga pangalto tayo aming karuba. Tama lang. Dagiti pagayam you, of course. Dagiti natataraki. Idol June Seriales together with Idol John Mark Pastor. Operator. Embalsamador. And Vasyador. Kamong ti Vasyador? Made. At agas asa itiniper nila. Vasyador ko nata di jay. Te pasyando lang mga minta mo. Mamuti Vasyador. Vasyador. Anyway, anya man di bubraan tayo apo. Kaaruba. Siyempre. Kalkalpas nga nakigimong, nakitatuman, nakimisa, and other things that are related to God. And panawin may tentap na medyo umisim tayo basit. Ngayon itultuloy tayo gubrapo, kada giti obrato, dito nagtibalay. Of course, giti empleados, giti panawin da apo nga agplancha. Anapay da giti arambidan da. Makipalingke for balunan da for the whole week da kita anak da kasjay. Si kamat anamat ninamnamam mo bubrayan da balay yun o kasi nga Domingo anak ko. Ninanay tatay garden. Aha. Nen Tony tatay agragragati mo di mo na. Anya tiragraga dyan na tatang. Kayo. Ay kayo. Di ka mo nun na niyan nagbilbilang mo tatay Hotel Kansyanan. Wow, dagi tala unay ka. Baka babalin na nga again enrollment ti doctorate ni Ananan. Diyan mo. And of course, the Jim Balay, kat amok nga kastama brain nyo tatadi tababalayo ni bakit ko katrikos ng rikos. Dagitay sapatos inroar na talabaan nan sa. Dagitimot anak ko daday very studious nga ni Jason. Adi dyan at kwartom tagkulkulong at exams lang ngamin. Aji may sangay. Aji may sa ore exam daong pakibibiyangan at examination. Apok, padi gusto ba ti aso, dagitamot yun bubrano tatay agluto ti mamakan kasjay. Anyway, dati balasan ko siyempre kapag mga isusuro ket ang Facebook lang tamo. Kasi kaniton. Anyway, whatever you're doing. Almas nag-review pa exam na siya. Ayan, awan tigam na nga klase nga pa-examen na. Okay. She's on the tutorial kasi kasisa. Okay. Anyway, good afternoon. Kadagiti man na rimana pong bibuya kada kami iti Facebook Live. 94 datatan. Nagpartag of course headed by my wife. Iso na tumuno na nga nang i-share. Nakita tatay. Juvie, I love you so much, ma. So much. And nakangag lang iso natin musikero nga natay. Adapi mo sa man nga musicians nga minin. Marlon, it's Marlon. Condolence po iti pamilya ni Manong Marlon Ramos. Di ka mo niya nga ili. Tangadanan sa, tagangadanan. Yeah. I guess so. And kung na pag change ka ti lifestyle ko na bagat ko, I get madin, narigat ti ag-change ti lifestyle nga dagos. Ikaw ti bagim. So nga, little by little, talaga kahit mo ti agbiag iti napapaot by first and foremost ket lilikam ti ado nga inapoy. Kadi makan nga gaji na mamantika. Gaji bawal. Iso nga may metlatan nga akot kalatan ti bagasen nga sa kami. And all dagatay safe nga makan. Gulay, prutas. Hanak nga authorized to give na niya dagatay
dapat nga usaran no dikit di padasin yung tidunggag na usag pamilya kadagiti Dungog kaya ko ate. Good afternoon. afternoon. Namalpas na programa meg dungog kaya diya tanong mamon nyo dagiti agas. Ayan. And of course, good afternoon kadagiti online. As I have said, Marjorie Acoba is watching together with Maria Jessica Arpilia, ni Manang Maria Peters of Iowa, USA. Hello, karuba ko na. And of course, ni Brother Alex Calano of Alfonsalista, and he played so good in the church yesterday. Nakursunod akti di kwarta, amom nagmayat kasi ko mga di kwarta yung kapuskul wan iti lalaki kin babae nga nag-merge iti kwarta. Di aming amin kata aksisina, babae, the Children of Mary, dagitimat lalaki, the Holy Name Society, dagitimat bagat, alam CWL. Awan iti specific Marianne Spy. The Child of Mary. Okay. Okay. Aya. Madim lang taros. Morning karuba. Marvy Alonsagay. Kablao man ni Lirio lakay kano. Pananti Juvi. Okay, Lirio, good afternoon. Ading ko nga great buok na. Wow. Ang bawal? Ang bawal kasi bumakamot talaga nga great buok na. Ibawal da nga. Hello Matablani, Toledo Salcedo from Juvi. Hello karuba. From Maria Peters. Yes. Manilin Saraos watching, Lapada. Griselda, hello mga idol watching in Jeddah. Manang Elisa Yadao Cabal is also watching. Tawad kina Ate Ella Banadero. And Manang Larina Flores, tita ko na kumataninang ko tayo kapsat na ninang Abel. Hello, good afternoon Kenka. And Kathy Mabago Abuyan Gonzaga is watching together with the rest of the group. Ayan. Ang dati pang magkablao ni Kabagis na ni Good PM FTD. Tulungan nyo man ni Queen Isabella 2020 candidate tayo by encouraging your fans around the world by texting VOTE ISAQI space RAM and send to 2948, only 2 pesos and 50 centavos per text. Ayan. So, kada kiti adoti load na apo dita akan runa dagiti adati communication allowance na kung kuna na dita LGU Ramon apo si kay tikang runaan ko apong agibos iti load para kay kwada. So, amo yon teramitin nyo vote Isaki RAM kuna na dijay. For more information kita inyo apo dijay post iti dadumapay apo nga miyembros iti LGU family. Ayan. Ngaya 170 agbubuyan. Balong aduuna yan. So let's start with this piece as requested by may isang ubing din nag-request from Ambalatungan. Kuna na kanya kagor katagal birukin taji text na ni Roland Samonte kuna na Uncle, pakablao na man, family sa Monte dito sa Santiago, Baluarte kan request ko man de jay. Duyaw arosas ko na. So nga isuti mo nata man niya kansyon. Alas 11 pa tatay nag-text kanya dating ubing. Okay. Kita kadwa na ni tatang na nga dumdungay kita tangan kanito dito Baluarte. Itay bigat nakapuuta banag naklaatan panagpungan na adaduyang arosas imisamak ngem dinatarusak nagarubos itilwa gandat mugayam pumakadan tuy den na kabalan nga imparupa adan sa baliken ka kajak met pinagarup amulitan panagdanata ket itay anak katurugag imbatinak amay maysa Imakadaka baba enti duyaw arosas. Amum kadiya day taas sabong sawen at
agnanayon ken namum kadi si tatalgedak si pupudno ngem apay ta siminaka nilipat mo't karing karita naglibas ka duyaw araw sa senyales na Dim kabalan nga imparupa Ngadang sa baliken ka Kadyak met pinagarup Amulitang panagdanata Ket itay ang nakaturugat Imbatinag amay maysa Pimakada ka babaeng tinduyaw arosas Pimakada ka babaeng tinduyaw arosas Kakuna na dito, ito anak tayo, ti kasara ni Eugene Tagoding. Ninong, pa-request mo na si Seaweed. And of course, ni Kumari Mat ni Almira, Tolentino Duldulaw. Pakibati man pa rin, Rubilin Pascuang, ag-birthday itang aldaw. Datay mga alakanyak nga ninong into na February 14 sa Jay Cordon. Ayan, happy birthday king kabasa ang yamdag sang kasat na dati concert mo into no February 14. Ayan, so, secret pa lang, di pala magbagang kata. Amo nga excited kan nga. Haan kita nga mitabakam no ka date munto, adi nga oras. So nga di pa nag-decide na mapanen. So tataman nga adutek ding ege. Anya ti priority date when a concert. Pera. Pera to ta aji pera ta pang date mo lang. Ayan. Okay, so it will be a post-Valentine date ti Aramidam. One. Bueno pre. Umuno na. Depende. Iti gargaraw ti bulbulong. Well, you can reach us over our official text line. Naman ang tatayong balo. At di man di problema ko. Di man amo ti text line tayo. Ada dyan surat da. Okay, good PM mga idol. Greet ko nga po mga Sales family dito sa Ballesteros, Aurora, Isabela. Lalo na ang family ko, ang mister ko, si Mr. Junk Shop. Junk shop. Oo, apay mister ko sa MR Junk Shop. Kaya. Junk shop. Ay, gububre de yan. MR Junk Shop, nasa kasalukuyang trabaho. Ang parigos nga po ng kantang You're Still the One by Shania Twain. Salamat po. Shania Twain. Shania Twain. Shania lang talaga yan ang mga. Okay, Annalyn Valdez ko na dito ha. Di jay. Ay, kakin nga to eh. Ay. Good morning, Sir John and JM. Kung ano Sir Frank Ray. Yung boy, ti PNP Aglipay. Wow. Apay, every Sunday na mo dito Aglipay yan nga. Diyan mo, baka ni Sir nga Frankie lang. Dalandan FDD ka no, kung natin Ella. Karuba na yung pagkapangal daw tayo amin. Hello, Sir Jun and Sir JM. From Mila Abenohar. Hello po, good morning from Lloyd Zel Abundo. Ayan, shout out to Emmanuel Jan Castaneda na shout out siya ng idol namin na motovlogger. Wow. Shout out si siya. Motodeck. Trupa Motodeck. Okay, once again, our official text line, kaaruba, ket mga ka-idol, 0917-150-0361. Please take note of that, and later on, we're going to have a little, what you call that, a game, ayan. Because we don't, opo, English, mo ito, kakapatang ko ti Englishera nga, ubing di Amerika. And I want iti, we don't have any contestants for the because already they are already in the grand finals. Yeah. That's why we encourage you to take note of our official text line for you to join our Name That Tune. Yes, and shout out to who? Georgette Dolores. Ayan, the lonely always, boy, crying for the rest of his life for living. Watching ko naman or listening to us, staying with us, or whatever it's that thing. Babang ti ko, Name That Tune. Yeah, that's it. Yeah. Kablawag na kita kakadwak nga kakapintas. Wow. Tinimbangal daw da kuya.
Kastama da gito'y Boss Ming, agasawa da Mr. and Mrs. Lando Soliven, dito'y Primark. Yes. Primark. Hello, Fernando Salon, all staff. Lorna Peralta de Gracia, Tinaganda. Wow. Here's another great. Idi chimpo, lipak-libong, ada baketa na aren. At damit barong, emubing pailaeng. At damit balay, ngayong danagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Di ko na, day di bakit, nga inayar areng-eng. Sigen abaruk, oray no mamisan laeng. Mayatak na ng nuti kalakit di bagbagak. Pagbigyan ka na kasigunda mano ka. Peges ko taglang langoy, peges ko tagsang sangit. Ayat ko laeng, asumang ladyay igid. Ngem DJ ngay bakit, at akayip ket met akayep ket. Ay na Diyos ako, kasigayang tiro maket. Yan, good afternoon to Barangay Captain Dennis Cardenas, iti Calao, Isba West. Kamu, iti party di Bera, isayay? Siya pa hindi nagdama. Siguro. Kaya kasama kini Zoilo Franco. Yes, dapat maloding-lodi. Watching. Sa pamisan na kaapa na dito Facebook. Ay, ako matansa. Ada din namin sa. Ay, day. Yeah. Idi chimpo, lipak-libong, ada bakit anaaren. At damit barong, emubing pailaeng. At damit balay, ngayon danagdagusan. Tenga tirabi, day bakit nagkarayang. Di ko na, day bakit, nga inayar areng-eng. Sigen abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na ng nuti kalakit di bagbagang. Pagbigyan ka na kasigunda mano ka. Peges ko taglang langoy, peges ko tagsang sangit. Ayat ko laeng, asumang ladyay igid. Ngem DJ ngay bakit, at akayep ket met akayep ket. Ay na Diyos ako, kastigayang tiro makem. Ay na Diyos ako, kastigayang tiro makem. And I'm surprised, karubata. Nagadoon na iti text messages nga si Mang Pat. Oh my God. Sorry, hami makakayanan da ito. Nakita tatikit talaga mo kaslamo regreg nga bato adyan nagapuji Batanggasan asphalt. School da. Anyway, Kisenta, good AM po. What mo magat ng kanta yung katatapos ng kunanamat? I get ano da yung kalkalpas ang kinantan? Ede Chimpo, lipak-libong. Good afternoon, pakikirit nga po naman si Nympha Cantor Apalia, kay Ken Inang Ana Ganaban Cantor, at si Robert John Cantor, dita District 3, Gamo Isabela. Ang nga agkap-kape, Ken, agtabtabings, ka na, what is agtabtabings? From Demetri Apalia, ti Bigao, Siria Filagan, nga mahilig di Ilocano, Balse. Paki-request ko yung maulaw of Mildred. Thanks po, idol ko na. Thank you so much, idol. Naragsak na manan. Nga nabuya kayo manan nating Gemon. Kuya, binabati ko lahat na taga Makabit, Bani, pang naman. Request, long distance po. Ating Rowena Rhea, of course, Honorio is watching. Ayan. And nagadoon na iti-text na taga. Mga idol, na ibang ato yung manan. Napahikan tayo man na jay sumok susok-sok Kenjay. Buksit from Bong Blast. Iti Barangay Bacolod, Kawayan Sari. Thanks mga idol ko na nasa today. Sumok susok-sok. Can we do it now?
Basta't mga messages. Okay, we will be singing that later on. Ako talaga nga English, balo. Agbalin sa mga kwaderto yan, English, here we are We are here again. Yeah. Okay, good PM mga idol. Greet ko man, manang ko Maribel, David, nga mata mga agdadait ti pantalon, nga na pisang tapirmi bosok niya from Irene of Rojas, Isabela. Thanks mga idol. Apo, dagitala ulit hikit ko nga message at pa si pakigto na. Okay, thank you so much for listening. Apo, dita, Rojas, Isabela. Wow. Naibangag sa painsan ko no, watching from Taiwan from Vince Tots. Vince Tots? One. Basta Vince Tots. Insan mo dahil Vince Tots. Vince Tots. Marabaan mo. Kitaan. Pa-shoutout po from Rizalin. Hello, Auntie Renya Novsa. Yes. Shoutout po watching from Dubai from Mary Jane Makaraeg. Antiglo ko ng latan. Antiglo. Okay, kablaawam idol, the Jomar Angel, Vanjo, Thailand, Tigapal, tuy ng kablaaw, Reggie, request willingly, thanks. Apo, shortcuts na telegram mapailaan. One. Hello mga idol watching from Hong Kong from LC Bergonia. Pa-shoutout po from Solamir. Solamir? Solamir, ano to Solamir? Ano to mo tawag? Jenaline. Okay, ha? Watching from Los Angeles, California from Jenaline Ortiz. Yes, bahala ka ditan, Facebook. One. Watching from Kurdistan, Iraq. Pa-shoutout po Plana Sormon from Mani Cerezo. Ako medyo mabubuto nga ditan pa Iraq kung kunan na ditan. Okay. Nga rod, at request na tayo nga sumuksuk padasin ta nga kantahin sa live. Okay, tamol ulitin nagaburanan. Okay nga rod, abo kada kitay paparo dita nga. Oy! Hello, FTD from Sir Dennis John. Belated happy birthday. Sir, di kalaman. Yes, 118. Yan, happy birthday keng ka. Balong. Balong? Adagig mi. Kabagis ko. Kabalong ko naman. Ubingim siya. One manong ko na kayo mo ka. Oo. Na-justify ko. No? Okay. Apay tayo nawagak ti balong. Okay. Kaya mo nga misika lang ti balong. Kasi nga basang. Okay nga ron karo ba? Naragsak kami. Tas syempre nagkatuti agbibuya kata kami ti Facebook. So keep on sharing and liking our videos. Aglalo apo ti YouTube. 130 purdan. Kadeyo, nakakatuwa. Napakaraming nanonood sa atin. How about in the IFM hindi ko channel? alam. Whatever. Okay nga ron. Susuk karo ba? Kita damdama. Susuk taba et talupong sumuk susuk tabuok mo akulot nu'y tibigbigat ay nakadumog nu'y tirabii mamat patayok at dabalbalay kong alibot na alos no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayan tamarurusok sumok susuk taba et talupong sumok susuk tabuok mo akulot nu'y tibigbigat ay nakadumog nu'y tirabii mamat patayok Dagiti babalasan agpaspaseksida adu amoda ay usarenda agbado dat nakikindi baba nakipet tisiket na kunam lano akot agpa parang jay pusongda dagiti met babakit agsapin na supotari na maka Domingo payen di damit la suktanen tanoy katenda
Agkikyaw jay batog na riripay ti sangka ilian taligyan na jay karayan. Sumok susuksok tabaet talukpon. Sumok susuksok tabuok mo akulot. No iti bigbigat ay nakadumog. No iti rabi mamatpatayo. Dagiti met babaro kaot tay usuda. Kaot da kaot jay unig ti bulsada. Kunam lasig siguro jay kakao tenda. Gayam jay kakao tenda jay ulo tay kukwada. Sumok susuksok kabaet talukpon. Sumok susuksok kabuok mo akunot. No iti bigbigat ay nakadumog. No iti rabi mamatpatayo. Agsubli kami amo, kalpasan ti sumbag mamano nga palagip.